পিতৃ মাতৃৰ কথা শুনিবা পিতৃ means father মাতৃ means mother we must listen to our parents गुरुर बानी अमृत खद्री गुरु means teacher गुरु जो बोलते हैं वो अमृत की तरह होते हैं the advice that the teacher give us like nectar মৃদুলৰ মাক এগৰাকী ভাল গৃহিণী গৃহিণী means housewife মৃদুল's mother is a good housewife তাৰ দাদাক এজন কৃষক his brother is a farmer কৃষক means farmer দাদা means brother তেওঁলোক কৃষিজীৱী লোক they are all agriculturists they depend on farming ঘাহক তৃণ বুলে ঘাহ means grass grass is also called তৃণ in Assamese মৃগই তৃণ খায় মৃগ means deer deer eats grass তৃণ means grass কৃপণ হ'ব নাপায় we must not be stingy stingy means কৃপণ বট এবিধ বৃহৎ গছ বট means banyan tree banyan is a huge tree বৃহৎ means huge পৃথিৱীৰ আকৃতি ঘূৰণীয়া আকৃতি means shape the shape of the earth is round ঘূৰণীয়া means round